Diogo Joto wakiniraga ikipe ya Liverpool yaguye mu mpanuka y'imodoka ari kumwe n'umuvandimwe we nyuma y'ibyumweru bitageze kuri 2 akoze ubukwe. Reka turebe ese uretse uyu nibihe byamamare bindi byazize impanuka z'imodoka mu myaka yatambutse. Ese uyu Diogo yari mu ntuki? Urupfu rwe rwatewe n'iki? Ikaze kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ureba ndetse n'andi makuru tukugezaho ku gihe. Uri kumwe nanjye Denise Mbabazi Mpambara. Diogo Joto w'imyaka 28 yakiniye Liverpool kuva mu 2020 yitabye Imana azize impanuka y'imodoka mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane hari saa 6 n'igice z'igitondo cyo kuwa kane, no kuvuga ku itariki ya 3 Nyakanga 2025. Impanuka yabereye muri Espagne ubwo yari ari gutembera n'umuvandimwe we Andre Silva w'imyaka 26 nawe ukinira ikipe yo muri Portugal. Amakuru avuga ko imodoka bari barimo ari Lamborghini yaje guturika bitewe n'icyuma cy'imodoka cyapfuye, bombi bahise bapfa. Diogo yari afite abana 3 ndetse yarashize iminsi 11 gusa akoze ubukwe n'umugore we Ruth Cardoso mu mujyi wa Porto. Yabaye icyamamare cyane kuva yagera muri Liverpool kubera ko mu mikino 182 yayikiniye yatsinze ibitego 65 byose, abafasha kandi kwegukana ibikombe birimo icya Premier League, FA Cup ndetse na Carabao Cup. Abakunzi b'umupira w'amaguru cyane abafana b'ikipe ya Portugal ndetse na Liverpool bababajwe n'urwo rupfu, ndetse ubuyobozi bw'ayo makipe bwihanganishije ababuza babo, bavuga ko nabo bashenguwe n'urwo rupfu. Bikimara kumenyekana, bamwe mu barimo Cristiano Ronaldo ndetse n'abandi bakinyi bagiye kwifatanya n'abafana mu kiriyo cyo kubibuka. Kugeza ubu hakomeje iperereza ku cyateye iyo mpanuka. Icyakora polisi ya Guardia Civil yavuze ko mu byo bamenye ari uko impanuka yatewe n'icyuma cyapfuye. Icyakora ngo bakomeje guperereza. Muri rusange umuryango w'umupira w'amaguru haba muri Portugal ndetse no ku ikipe ya Liverpool baravuga ko ari igihombo gikomeye kitazibagirana mu mupira. By'umwihariko kuva kuri wa gatanu kugeza ku wa gatandatu hatangiye ibikorwa byo kubibuka mu mujyi wa Gondomar. Mu biri kuvugwa nuko Liverpool izashyiraho uburyo bwo gufasha abana ba Diogo n'umuryango we kugira ngo babashe gukomeza kwiteza imbere. Diogo yari umunyabuntu, agakorana urugwiro kandi yari yubashywe cyane mu ikipe. Hari ubuhamya bw'abakinnyi nka Robertson, Klopp ndetse n'abandi bavuga ko bababajwe cyane n'ibyabaye ndetse bazahora bamwibuka. Uretse Joto witabye Imana ejo hashize azize impanuka y'imodoka, hari n'abandi bakinnyi nabo baburiye ubuzima mu mpanuka nk'izi z'imodoka mu myaka yabanje. Abo barimo Evie Cohen, umunyezamu wakiniye Liverpool mu myaka y'1979 kugeza mu 1981. Yakomerekejwe bikomeye n'impanuka y'imodoka icyo gihe hari mu mwaka wa 2010 birangira apfuye. Hari kandi Ray Jones waguye mu mpanuka mu mwaka wa 2007 yakinaga mu ikipe ya Queen's Park Rangers. Uretse abo mu mupira w'amaguru hari n'ibindi byamamare ku isi byaguye mu mpanuka z'imodoka. Abo barimo Princess Diana, uyu yapfuye tariki ya 31 Kamena 1997 ubwo yari Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Icyo gihe imodoka yari atwawemo yarirukaga cyane ishaka guhunga abapaparazi, birangira hasize ubuzima. Ni urupfu rwababaje abantu batari bake kubera ko yari akunzwe ku isi. Mu bandi bazize impanuka z'imodoka harimo Paul Walker, umukinnyi wa filme wamenyekanye cyane muri filme yitwa Fast and Furious. Yapfuye ku ya 30 Gushyingo 2013 n'impanuka yabereye Santa Clarita muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe yari mu modoka, bivugwa ko impanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi. Siwe gusa kuko na Grace Kelly ni umukinnyi wa filme waje kuba umwamikazi wa Monaco, nawe yapfuye ku ya 14 Nzeri 1982 mu mpanuka yabereye i Monaco n'ubundi. Icyo gihe imodoka yari atwaye ngo yanyereye ku muhanda muto uca mu misozi. Byavuzwe kandi ko yari yagize ikibazo cya stroke ubwo yari atwaye imodoka. Abandi twababwira ni Isadora Duncan, umubyinnyi uzwi cyane mu mateka y'isi. Uyu yapfuye ku ya 14 Nzeri 1927 byabereye i Nice mu Bufaransa. Yapfuye mu buryo butangaje kubera ko umwenda yari yambaye wafashe ku ipine ry'ikinyabiziga cyari kiri kugenda, akubita umutwe hasi ahita apfa. Ntabwo navuga bazize impanuka z'imodoka ngo nsige Lisa Lopez cyangwa Left Eye, umuraperikazi wo muri TLC wapfuye ku ya 25 Mata 2002. Ni ibyabereye Honduras, aho yari atwaye imodoka muri Honduras mu gihe yarimo gukora filme ya documentaire. Imodoka yavuye mu muhanda igwa ku mukoki, yapfuye wenyine mu bantu bari bari kumwe. Hari n'abandi benshi bagiye bazira impanuka z'imodoka hirya no hino ku isi, bigashengura imitima y'imiryango yabo ndetse n'abakunzi babo. Gusa bose ntitwabarondora. Reka nsoreza aha nkwibutse gukora like ndetse ukande kuri subscribe niba utarayikora. Kanda kandi no kunzogera kugira ngo ujye uhita ubona notification ubu wa mbere kureba amakuru agezweho. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, naho ubutaha.
Diogo Joto wakiniraga ikipe ya Liverpool yaguye mu mpanuka y'imodoka ari kumwe n'umuvandimwe we nyuma y'ibyumweru bitageze kuri 2 akoze ubukwe. Reka turebe ese uretse uyu nibihe byamamare bindi byazize impanuka z'imodoka mu myaka yatambutse. Ese uyu Diogo yari mu ntuki? Urupfu rwe rwatewe n'iki? Ikaze kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ureba ndetse n'andi makuru tukugezaho ku gihe. Uri kumwe nanjye Denise Mbabazi Mpambara. Diogo Joto w'imyaka 28 yakiniye Liverpool kuva mu mwaka wa 2020 yitabye Imana azize impanuka y'imodoka mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane hari saa 6 z'igitondo cyo kuwa kane, no kuvuga ku itariki ya 3 Nyakanga 2025. Impanuka yabereye muri Espagne ubwo yari ari gutembera n'umuvandimwe we Andre Silva w'imyaka 26 nawe ukinira ikipe yo muri Portugal. Amakuru avuga ko imodoka bari barimo ari Lamborghini yaje guturika bitewe n'icyuma cy'imodoka cyapfuye, bombi bahise bapfa. Diogo yari afite abana 3 ndetse yarashize iminsi 11 gusa akoze ubukwe n'umugore we Ruth Cardoso mu mujyi wa Porto. Yabaye icyamamare cyane kuva yagera muri Liverpool kubera ko mu mikino 182 yayikiniye yatsinze ibitego 65 byose, abafasha kandi kwegukana ibikombe birimo icya Premier League, FA Cup ndetse na Carabao Cup. Abakunzi b'umupira w'amaguru cyane abafana b'ikipe ya Portugal ndetse na Liverpool bababajwe n'urwo rupfu, ndetse ubuyobozi bw'ayo makipe bwihanganishije ababuze ababo, bavuga ko nabo bashenguwe n'urwo rupfu. Bikimara kumenyekana, bamwe mu barimo Cristiano Ronaldo ndetse n'abandi bakinyi bagiye kwifatanya n'abafana mu kiriyo cyo kubibuka. Kugeza ubu hakomeje iperereza ku cyateye iyo mpanuka. Icyakora polisi ya Guardia Civil yavuze ko mu byo bamenye ari uko impanuka yatewe n'icyuma cyapfuye, icyakora ngo bakomeje guperereza. Muri rusange umuryango w'umupira w'amaguru haba muri Portugal ndetse no ku ikipe ya Liverpool baravuga ko ari igihombo gikomeye kitazibagirana mu mupira. By'umwihariko kuva kuri wa gatanu kugeza ku wa gatandatu hatangiye ibikorwa byo kubibuka mu mujyi wa Gondomar. Mu biri kuvugwa nuko Liverpool izashyiraho uburyo bwo gufasha abana ba Diogo n'umuryango we kugira ngo babashe gukomeza kwiteza imbere. Diogo yari umunyabuntu, agakorana urugwiro kandi yari yubashywe cyane mu ikipe. Hari ubuhamya bw'abakinnyi nka Robertson, Klopp ndetse n'abandi bavuga ko bababajwe cyane n'ibyabaye ndetse bazahora bamwibuka. Uretse Joto witabye Imana ejo hashize azize impanuka y'imodoka, hari n'abandi bakinnyi nabo baburiye ubuzima mu mpanuka nk'izi z'imodoka mu myaka yabanje. Abo barimo Evie Cohen, umunyezamu wakiniye Liverpool mu myaka y'1979 kugeza mu 1981. Yakomerekejwe bikomeye n'impanuka y'imodoka icyo gihe hari mu mwaka wa 2010 birangira apfuye. Hari kandi Ray Jones waguye mu mpanuka mu mwaka wa 2007 yakinaga mu ikipe ya Queen's Park Rangers. Uretse abo mu mupira w'amaguru hari n'ibindi byamamare ku isi byaguye mu mpanuka z'imodoka. Abo barimo Princess Diana, uyu yapfuye tariki ya 31 Kamena 1997 ubwo yari Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Icyo gihe imodoka yari atwawemo yarirukaga cyane ishaka guhunga abapaparazi, birangira hasize ubuzima. Ni urupfu rwababaje abantu batari bake kubera ko yari akunzwe ku isi. Mu bandi bazize impanuka z'imodoka harimo Paul Walker, umukinnyi wa filme wamenyekanye cyane muri filme yitwa Fast and Furious. Yapfuye ku ya 30 Ugushyingo 2013 n'impanuka yabereye Santa Clarita muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe yari mu modoka, bivugwa ko impanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi. Siwe gusa kuko na Grace Kelly ni umukinnyi wa filme waje kuba umwamikazi wa Monaco, nawe yapfuye ku ya 14 Nzeri 1982 mu mpanuka yabereye i Monaco n'ubundi. Icyo gihe imodoka yari atwaye ngo yanyereye ku muhanda muto uca mu misozi. Byavuzwe kandi ko yari yagize ikibazo cya stroke ubwo yari atwaye imodoka. Abandi twababwira ni Isadora Duncan, umubyinnyi uzwi cyane mu mateka y'isi. Uyu yapfuye ku ya 14 Nzeri 1927 byabereye Nice mu Bufaransa. Yapfuye mu buryo butangaje kubera ko umwenda yari yambaye wafashe ku ipine ry'ikinyabiziga cyari kiri kugenda, akubita umutwe hasi ahita apfa. Ntabwo navuga bazize impanuka z'imodoka ngo nsige Lisa Lopez cyangwa Left Eye, umuraperikazi wo muri TLC wapfuye ku ya 25 Mata 2002. Ni ibyabereye Honduras, aho yari atwaye imodoka muri Honduras mu gihe yarimo gukora filme ya documentaire. Imodoka yavuye mu muhanda igwa ku mukoki, yapfuye wenyine mu bantu bari bari kumwe. Hari n'abandi benshi bagiye bazira impanuka z'imodoka hirya no hino ku isi, bigashengura imitima y'imiryango yabo ndetse n'abakunzi babo. Gusa bose ntitwabarondora. Reka nsoreza aha nkwibutse gukora like ndetse ukande kuri subscribe niba utarayikora. Kanda kandi no kunzogera kugira ngo ujye uhita ubona notification ubu wa mbere kureba amakuru agezweho. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara, naho ubutaha.